awubuzwa ngithi ngitheni usuthi uzoxolisa nje ngoba wena vese inhloso yakho uthi ufuna ukungibulala ngizoxolisa noma ngingasezoxolisa vese inhloso yakho iyodwa uthi ufuna ukungibulala kuphela ngalo ndlela ufuna ngibheje ngegazi ngibheje ngombhejiso kuzo ngizobheja ngawo bese ngikushaya ngikuhlanganise nalo ongapheli la kwami eloko ezokhuluma into engekho nonkosikazi wami nginishaya nginhlanganise athi uyangitshela unkosikazi hayibo uzulu sibanweni kwenzeke nithi angizwanga awakaze angifonele athi hayi umfone umngane wakho uzothi hayi ngizomfonela mina ngifuna ukulala manje ha libhejile umbhejisi this is babu doctor yeah let me put this straight lento yezithwalo abantu abaningi bakholela ukuthi into eyenziwa abantu abangayanga isikole esitheme esifunda thina bona abangafuna ukufunda abethemba ukuthi bazogijima uthatha lezi zithwalo zabo yeba kethi angeke ngiyisuse le mentality isuse nje lento la isuseni yokuthi abantu abathwele abantu abangathini abahlulwe ukubekezela esikoleni abahlulwe impilo sebegijimela izithwalo abantu abathwele kwabawu10 abawu2 abayanga esikoleni the illiterates abantu abayizamela empilweni bagcina bethatha izithwalo kulungile abawu8 abameli odokotela ama-accountant khuluma ngabantu mina aba-academia abathenjiwe ama-social worker abantu abathwele abantu aba-professional abafundile abantu abafundile abathwele because isithwalo sifuna i-discipline abantu abafundile ba-discipline and greater understanding abantu abazokufakazela lokho ama-maid awungizwa wena abantu abazokufakazela lokho ama-maid i-maid uma kade isebenzela umuntu othwele often ihlala ngokugula imingahlali ngokugula inenkinga yokungalala ebusuku ubuthonga yibi nabo bufika njalo entathakusa kusuke kunesithwalo kwekulomuzi loyo kusuke kunesithwalo kwekulomuzi loyo angiyichaze lento ngizwe ukuthi ngithini i-maid yakhona ithi imiphelelo umsebenzi lapho kuyithatha plus or minus 5 to 10 years ukuthi ithole umsebenzi ngoba lesa sithwalo siyayembatha number 1 ifuna ukuthi yodikhodwa lesa sithwalo saloya muntu ekade kusona and uma usuyitshela ukuthi as from today ungaphindi usho ukuthi uke wasebenzela umuntu othwele ngoba lesithwalo siyarecalla kuwena because usasikhumbula pretend as if akaze kwenzeke ungakukhumbula enqondweni but don't speak up ngakho engisho ukuthi ke siyababona abantu abasebenza kuma-maid siyababona indlela